Diskusia bude na záver, takže ďalej poprosím pána profesora Tošoviča, aby on prezentoval svoj referát. Poštovane koleginice i drage kolege, govorit ću tačno 15 minuta, tako da me ne morate upozoravati. Tema referata je virtualno stepenasta derivacija riječi, pa ću dati mali uvod, a onda ću preći na sam referat. A ovaj treći dio sam zamislio da to bude dijalog sa vama, ako do toga dijaloga uopšte stignem. Dakle, pošto je 15 minuta, morat ću da čitam, da ne improviziram, a na kraju ćemo da vidimo šta će ostati. Prošle godine imao sam jedan plenarni referat za koji sam pred kraj rekao da nije moj, već ga je napisala vještačka inteligencija. Na sljedećoj konferenciji, u drugom mjestu, prvo pitanje glasilo je: da li ste ovaj referat napisali vi ili vještačka inteligencija? Nasmijao sam se, odgovorio i shvatio da nakon ovog lažnog izlaganja, svjesno i ciljano prezentiranog, od sada uvijek moram na početku referata ukazati na to da li sam i u kojoj mjeri koristio virtualni kako ne bih izazvao sumnju u čestitost i kako bih poštovao autorska prava vještačke inteligencije, koja ponekad neki zaboravljaju. To je razlog zašto je neophodno da i na početku današnjeg nastupa kažem da sam tekst pripremio potpuno samostalno, a tamo gdje sam se oslanjao na virtualni razum, to sam obavezno navodio. Ali nemojte pomisliti da se ono što sam upravo rekao tiče samo mene, jer dolazi vrijeme, ako već nije došlo, kada će svaki referent na početku izlaganja ili autor na početku svoga naučnog rada morati da ukaže na to da li je, koliko i kako koristio, odnosno koliko se služio vještačkom inteligencijom. Mi smo svjedoci 4. revolucije u istoriji naučnih istraživanja. I ne samo njih. Prva je bila knjiga, druga kompjuter, treća internet, a sada evo vještačka inteligencija. Na nekoliko međunarodnih skupova ove godine govorio sam o njoj bez posebnih komplimenata na moj račun, ali sam ne jednom naknadno dobijao ono što je mnogo više od toga, a što je iskazano u samo 2 e-mailovski napisane riječi na ruskom "Все задумались" ili na našem "Svi su se zamislili". U pripremi ovoga referata najviše sam izgubio vremena u traženju odgovarajućeg pristupa i modela za analizu date teme, pa sam pomalo i lutao. Sad prelazimo na prvi slajd. Tu je prezentiran sadržaj, da ne bi gubio vrijeme, jer mi je ostalo još 11 minuta. Znači, podijelio sam ga na 5 dijelova, od kojih 3. i 4. neću uopšte govoriti o njemu, preskočit ću ga, a 5. je zamišljen kao dijalog sa vama. Ukratko, da definišem stepenasta derivacija riječi. Pod time ja podrazumijevam poetapno, lančano, vertikalno i horizontalno obrazovanje i korištenje riječi od istoga korijena
po principu klimaksa, dakle kretanja od jednostavnog ka složenog, ili antiklimaksa od složenog ka jednostavnog, odnosno kretanja po vertikali od ozdo nagore i od ozgo nadalje, te po horizontali od jedne tvorenice do druge. Analiza se naslanja na građu i zapažanja iz 3 knjiga koje su prošle i ove godine izašle, a koje se sukcesivno odnose na centralne dijelove izlaganja. Te knjige ja sam dao da ih prelistate i o njima ne bih govorio, samo bih rekao da je u prvoj knjizi koja je ovdje predstavljena, ukazao sam na značaj uvođenja vještačke inteligencije za istraživanje u okviru stilističke komisije, a to se upravo odnosi i za istraživanje u okviru tvorbene komisije. U drugoj sam predstavio ovo na ruskom jeziku derivaciju virtualnosti kao dijela lingvistike virtualnosti i to na 27 strana. Dakle, to je najviše što sam pisao o lingvistici virtualnosti i u prilogu te knjige nalazi se ovaj lažni referat koji sam podnio prošle godine na jednoj konferenciji. Prvi pogledi na ovu tematiku, to ću isto preskočiti, su već se pojavili 2015. u knjigi Internet stilistika, 2018. i 2018. na Kongresu slavista u Beogradu je prezentirana ova knjiga. Na sljedećim slajdovima je data informacija, ja sam se malo bavio u posljednje vrijeme upravo vještačkom inteligencijom u okviru interneta i tako dalje. To ćete naći u mome referatu, a također ćete naći ovo moje lutanje, traženje pristupa kako vještačku inteligenciju smjestiti u tvorbu riječi, pa sam tu nekoliko modela imao i nijedan me nije zadovoljio i onda sam riješio da izaberem jedan model koji sam nazvao stepenice u širem smislu i ljestve u užem smislu. Pošto prve stepenice mogu da imaju i po nekoliko stotina vodoravnih gazišta, shvatio sam da struktura ljestvi bolje odražava tu suštinu. Sada se na tome ne zaustavljam, da pređem na 15. Dakle, ja sam shvatio da je najprikladnije tvorbu vještačke inteligencije analizirati, početi od ljestvi, od ovih ljestvi i to obostranih ljestvi, jer one demonstriraju 2 derivaciona procesa koja su jednako prisutna kako u prirodnoj, tako i u vještačkoj derivaciji odnosno tvorbi riječi. Dakle, ljestve su pored svoje izražene paradigmatske strukture pogodne za modelovanje vještačke stepenaste diferencijacije i zbog toga što se pomoću njih može predstaviti i onaj drugi nivo koji se zaboravlja, a koji se zove sintagmatski. Naime, kada se iz vertikalne pozicije te ljestve sklope u horizontalu, onda se dobije figura koja veoma lijepo odražava sintagmatiku tvorenica u rečenici, ali ne dalje, samo rečenice. Međutim, za prezentiranje ulančenih tvorenica u tekstu, one su suviše kratke, pa se mora uvesti jedna nova linearna forma, a to su tračnice. Ovako izgledaju te stepenice, odnosno ljestve, kroz koje sam ja pokušao da proučem tvorenice koje dolaze od vještačke inteligencije. Dakle, kretanje gore, od jednostavnijeg ka složenijem i kretanje nadolje od složenijeg ka jednostavnijem. Dakle, to je čista paradigmatika, a onda prelazimo na te tračnice na nivou teksta po kojoj vještačka inteligencija treba da hoda ili da trči. Dakle, ovo je metafora
dakle pusti vještačku inteligenciju da po tračnicama hoda, s tim što su pragovi upravo te tvorenice ili netvorenice, dakle linijska organizacija. I onda dobijamo takvu strukturu. Sad, pošto imam svega još 5 minuta, da pokušam da skratim i da pređem u ovih 5 minuta, dakle, na ono što sam rekao, na dijalog sa vama, dakle, ono što je za mene posebno važno, ali prije toga htio bih da kažem da ću vam pokazati u nastavku pitanja. Dakle, ja ću vam postavljati pitanje o onome što ja nazivam derivacione rupe ili jezičke rupe. Dakle, rupe pod rupama podrazumijevamo ono što mi imamo u glavi, ali što mi ne realizujemo pomoću jezika, jer nije potrebno. Sad, postavlja se pitanje da li je to potrebno i nije. Dakle, mi imamo predstavu o pojmovima, konceptima koje nisu verbalizovane. Upravo tu vještačka inteligencija dobija svoju šansu i velike mogućnosti, jer nam nudi ono što ne može da ponudi, da ponudi ili odmah da da čovjek. Dakle, da uzmemo ovako. Ja ću vam sad postavljati nekoliko pitanja, vi ćete mi odgovarati. Dakle, da li postoji riječ u bilo kom od ovih jezika za nešto što je malo hladno? Imenica. Da idemo od imenice. Nema. Vještačka inteligencija na ovim stepenicama kroz koje sam provukao je dala riječ hladak. Da li ima riječ za blagi osjećaj hladnoće ili nečega što je lagano ohlađeno? Nema. Vještačka inteligencija predlaže da se nazove ohladak. Da li ima nešto što je riječ koja označava nešto što je previše hladno? Nešto što je previše hladno. Nema. Imamo prehladak. I da završim ovo nizanje, pošto imam svega 2 minute, da li ima oznaka pretjerano hlađenje ili izlaganja nečemu suviše hladnom? Nema. Dakle, ja sam ovdje od vještačke inteligencije u dijalogu sa njom dobio 10 dakle, novih riječi za hladnoću o kojem sam govorio u ovoj knjizi Andrićeva poetika i koje pokazuju, šta nam pokazuju, da možda na tome i završim, pokazuju nam da vještačka inteligencija daje velike mogućnosti za tvorbu riječi u okviru, kako ja to zovem, generatorske derivacije i paravirtualnog tumačenja. Ona proširuje tvorbene modele i potencijal, ona olakšava derivaciju, ona ubrzava derivaciju i ona vrlo jednostavno, vrlo brzo povezuje taj paradigmatski i sintagmatski nivo, odnosno na ovim ljestvama tvori riječi i odmah ih poslije toga pretvara. I šta je još važno, inicira i stimuliše nove kognitivne pravce i nove načine oblikovanja realnosti. Ostalo mi je još pola minute, ali evo da na ovome završim. Hvala na pažnji. Ďakujem profesorovi Tošovičovi za predstavenie naozaj veľmi aktuálnej témy. Aj tu sa ukazuje, že
slovotvorba dokáže byť veľmi kreatívna a ten potenciál, ako bolo povedané, je tam obrovský. A teda v budúcnosti. A nie je náhoda, že lingvisti vrátane profesora Tošoviča sa tejto téme venujú aj vo vzťahu k umelej inteligencii.